مرحبا جوارا بخير هاتن قناة برتوك حزي إيرو أزو برادر خواه إسماعيل لقال وانا و أمي هول بدن جبرو بيدا بنابي أوداك جبو برتوكان وك بودكاست ريزا بودكاستان أماده بكن لسر هن مجارو مسلين چه أدبي انتلكتوالي ديروكي تئوریک و مثلا به کردان را علاقه دار و وکیدم به دنیای را بیشن لسر وان مثلا امی 15 روزا جاری کی ویدیویی که آماده بکن و وانایش بواره پار بکن یعنی ام هول دتن مناقشه بکن لسر مثلا شیروی خواه بیشن یعنی که ام او خواست خوینن لکولین دکن دبینن یعنی لسر وان مثلا سری خواه دیشینن جا سریش هم چیه و دویم بحثا چه بکن و ام وان تشتن چاوا شیروه بکن هلبت آرمانجا که رخنگیری یجی رخنه یجی هیه لیجوه بهتر هلبت نرخاندن جبو ما الزمه يعني امی هول بدن وان مثلا بنرخینن کام چیزی فهم کردیه و ام دکارن لسر وان تشتان آنگو اب مثلا کو لگوری مجارین خواه دیده دا مثلا سیاسی پولیتیک شی هبن امی همی مثلا کم زیده بقاس زاین نخواه بدم برخواه و سروان مسئله انشی شروعین خواه برای پار بکم از وی دوره بدم برای خواه بلاوج خواه بده ناسین و پش راجی ام چکیدم بحثا به آرمان جو ام بیجن ریکا پودکست خواه بکن و بردوام بکن. مرحبا اجی اسماعیل خان ذاتن پرتو حزگو از ام هر دو برای هفن دسرده خوازی مصاب بیجم و 3-4 ساله کما خواندن آنات که ام بردوام بکن ده کما خواندن آنات که ده وقت ام پرتوکه که دخونن ام بین لسر شیرو و نر خواندن آنجی فکر و رامان خود بیجن ام پرانی لسر ادبیات ترن فقط اف اوده یک جبوی خواه یعنی جبوی پرتوکان وقتا من پرتوکا ویرجینا وولف اوده یک جبوی خواه خوان ایدی ده عقلی مدا ام بینی تشتکی چی بو یعنی ام چما پودکست یعنی ویدیو این اوده یک جبوی خواه ام چما چی نکن مش ببرای خواه را ام بینی ام نسروی تشتی آخوی نسروی فکری نسروی رامانه دورا ما قرار اکو سادا یعنی ما بریارا خواهدا ما گویم ایدی لسر و مجاره یعنی اوده یک جبوی خواه ام دکانن چه بکن پودکست این چاوا چی کن دکانن ام بینی ادبیات کردی تاریخ کردی سوسیولوژی کردی آنجی لسر همو جورین کردی ام دکارن چاوا با آخمن شیروه بکن نرخاندن خواه بکن ام دست بوید تشتی دکن بخیر و بخوشی بینش سپاس راستن ها ما وکی بحث کرد اسماعیل گو پرتوکا ویرجینیا وولف هلبت امیرو بچکی وک دست بکن بحث ویرجینیا وولفش دکن و بحث به پودکست خوشی بکن یعنی بچکی ده زلال بکن شخوا اف پشتی کو ام بیجن ام به هفر شیورین یعنی اف پیشنیارا وی بکو ام وها دبن ناوی اودایک جبو پرتوکان گلو ام تکارین چه بکن شخواه وقتا ما پرتوخانه این هم پرتوخانه برادری منش برمی مخواست ام وان پودکست نش دل مالاوی لپرتوخانه وی انگو دو اوده اوی پرتوکان دا ام بکشینن بواره پار بکن سروان مسئله یم شخواه من سر اینستاگرامی پشتی که ما پرتوخانه برادری من سر راست کرد من نویسه که کرد چی نویساند بو حتی ما گوت بجه ویرجینیا وولفا انگلیزی حتی اسماعیل کرد با من مجاره که گلک مهمه که اوده یک جبو خواه وکی ویرجینیا گوتیه ام جی هلبت وی وک اوده یک جبو پرتوکان یعنی الهام ملور بگومان ویرجینیا وولف او جنکا انگلیس کود ادبیات دا گلکی ام بیجن بناو و دنگه امش خو بحثا برهمین وجی بکن تایبت او پرتوکایا اوده یک جبو خو دوان یعنی جبرو همه 6 سال بری یعنی ویرجینیا وولف و مثلا اوده یجبو جنان یعنی هم پره کو کاری که بکار به دبارا خو اداره خو که او پش راجی اوده یک جره هبه ایجایرو 6 سال درواز بیا ام هیجی وک کرد وک میرین کرد یعنی لاو از دی بیجم نکچه جبر کو هی ام وک لاو د مالین خود از بار مهیجی وسایه ام نه خودی اوده کینه کو ام بکار بن دو اوده تا باخنج بوی اف اودا کو ایرو پشت کو اسماعیل ام بیجن حد مال خو تازه زوجی و شوار اف اودا آواکر از بارم تشتکی گلکی گرینگ بو جبر و جی مجی آرماش کرد کو ام لدور و اوده و دو اوده دا وکد کوغه کا خدا انگو کوزه کا خدا
ka mesela van mesela çiğde fikrin çekidin bahsa yani şu çeki bahsa Virginia'yı beke دخوازی و ها هن نوتين خوي لسر فيرجينا وولف مجي نويسك دي بلوغا خدا نويسانديه لسر مواقع برتقالية وديك جبوي خواخوان مجي ام بين نويسك كورت بيجي من لسر وي برتقالي نويسانديه لفقط ده سری ده اتکانم سابقه بیشم کو مواقع او پرتوکا قیدان شون و ایدی دا عقلی مدا تشتکی نوچه یعنی مگو گلو محنا ایرو چما ویرجینا وولف نخواندیه یعنی اودیک جبوی خواه يعني اف برتوكا وداك جبوي خا محياتا ايرو چما نخواندي جام مرو وقت ل برتوكا فيرجينا وولت نيره ان تشتا كو دوي برتوكا دا بالا مكشان فيرجينا وولت بيجا كو د بيجا مرو وك شكسبير گلو خوانگك و هيا چاوادو يعني ام بيجو خوانگا شكسبير گلو دکانو ببا شكسبير يعني دوي دوره دا دوي زمان دا ایجا وقت قالا وی چیروکیت که چیروک البته پر درجه مروم نکانه دوی پودکست دا همو چیروکی بدنگ بکلی فقط د داویه دا ویرجینا وولف خوانگا شکسپیر با خواه کشتنی ایدی به داوی تینه چونکی خوانگا شکسپیر میزه دکی کو از نکانم ببم شکسپیر اول سروانی ویرجینا وولف وانی ده بیجه یعنی جنک نکانه به سر خواه ببن شکسپیر دوی زمانی دا دوی دمی دا او دزور از دم زمان خود دم آخواه یعنی دی بیجه 3 سال پیش تا وسو گلو ایرو پر جدایه میزه دی که دی دوراوی داش جداتی پرتنه یعنی اما حرتش وسایه تو وقتا تاری زانینگه هی گره لسر ناوی باوی خواه برای خواه آنجی لسر ناوی میری خواه هری دوی زمانی دا دوی دمی دا باوک سالار یعنی ایرو 3 سال امبیجن لسر وی پرتوکاوی را همه درباس با 1929 از شاشنیم 28 دات یعنی میساندم همه 98 سال درباس بیا گلو د سری دا دنیا و دنیای دنیا داش ام کرد یعنی جنی ما کردان لکشان هستینن ام بیجن د حالی فمینیسم دا آنجی د حالی آستا ام بیجن جنی کرد کیجان هستی دانن کیجان او کی دانن البته نه مثلا feminizmiş xwe yek ji wan mijarên me podcastê ye mijareke bi serê xwe ye ya ji xwe di wê nivîsa xwe ku Instagramê da jin belav kir ji xwe li wir min têm gelekî kurt bû ne nivîseke dirêj yan jî tiştekî dirêj bû yani dûr da ji xwe min ji bal kişand bû ew ser yan wek mêr wek em bêjin zilam ên Kurd yani di çi astê danê helbet em nayê wê manî ku em mesela jinê paşguh dikin yan jî ev mesela ne elzeme ne doyê ew kira helbet em hewl didin vê tiştê bidin ber lê pirsînê yani li vir ne ku em tenê ser vê diskinin vê tiştê dibêjin de wexta ku em bêjin xwişka ango xwenga Shakespeare dî nikare be Shakespeare yan jî em bi çi hawî dikarin vê tiştê ew bikin wekî me Kurda da jî helbet gelek civakên din da jî yani ev figura em bêjin potreya bavekî meheqeq heye hî jî di me Kurda da belkî ev xurt ev figür her hewldanekî heye weke bav وەک ئەم بکاربن ناوێ وی شەرەفا وی ناموسا وی لە پشت بکن باری وی هەلبگرن سەر ملا و ji bin derên lê di encamê da em têk diçin ji ber ku ev mesela helbet bi takekesî re jî girê dayiye di vê meselê de helbet rola netewperweriyê mesela takekesî de jî gelekî mühîm e ew jî disan yek ji wan mijarê me yên مناقشه یا نتوپروری که جان حتی فمینیسم فرنج دبیجن اوج به هر گریداینه یعنی بکرت کرمانجی وک لور از دکانم وانش ببیجم نکا وقتا میگو مهلسر ویرجینا وولف هم خواندیه هم جی نویسانیه تشتگو ساج بالا مکشن نکا ویرجینا وولف جنان را دبیجه بخوینن yani wer bixwînin ku hûn jimêran pêştir kevin belkî wer bigêjin armanca xwe çünkü xêr ji bê xwandinê xêr ji bê odeyek ji boy we tiştek nikane we ji vê baveksalarî xilas bike yani êdî dünyaya ku sahatiye mesela em bînî em dixwînin yani mînakan bidin em çi bixwînin çi nexwînin ev jî pir tiştê girîng e yani her roj bi hezaran bi milyonan pirtûk derdikevin di navan pirtûkan da di navan mijaran da mirov gel û çi bixwîne loma me jî qerarek da yani me jî biryarek daye ku em piranî li ser vê yani xwandina Kurdî
yani em çawa bi Kurdî bixwînin elbet. çawa bi zimanê xwe bixwînin û bi zimanê xwe şîrove û nirxandinan bikin. Yani wek Yani em wiha tiştek bêjin bakîş. bi Kurdî pencereyeke Kurdî Kurdistanî de Evet. em hewl didin yani mesela binêrin ku ji xwe wisa gerek yani Kurd dibe dünyayê çav xwe da bi çaveke Kurdistanî em bixwînin. Em dîsa wiha vegerin serî yani me got armanca me yan jî em dixwazin li vir çi bibêjin arast ev e. Belkî bi Kurdî me safî kir dîsa jî em dubare bikin. Xem nake ji ber ku ev awil wek destpêke wek ceribandineke an jî danasîneke vê podcastê ye. Yani bi vê hewldanê em ê ji vir û pê de bikaribin ji vê kozika xwe münaqeşeyên xwe bi we re parve bikin. Belku em gelek cara şev û ro tim û daîm ku derfetê me çê dibin em li gel hev münaqeşeyan dikin ser meselên çi edebî, çi siyasî, polîtîk, entelektûelî, rewşenbîrî, meselên yani axir bi Kurdan re û ne tenê bi Kurdan her bi dünyayê cîhanê re jî girê dayî. Îja em ê vanan bi dengekî bilind bikin. Yani ji ber ku em ê were parve bikin hûnê jî guhdarî bikin yan jî axir bibihîsin ka em kesên ku wiha bi Kurdî jî dixwînin em mesela çawa şîrove dikin yani em behsa çi dikin a rastî. Ev jî tiştekî muhîm e. Loma em ê ji odeya pirtûkan lê ji odeya pirtûkan ev odeya ku ji bo pirtûkan wiha hûn ji dibînin gelekî zêde ne em ê bi pirtûkan re li gel we em biaxivin qise bikin. Ji ber wê yani odeyeke ji bo pirtûkan ji me re çi dibêje û li ser çi qisedan têne kirinê em ê vê tiştê pêk bînin. Hûn jî kesên wek dişopînin guhdarî dikin û kêfa ampêratiyan jî nê jî ferq nake çi bi pêşniyarên xwe hûn dikarin carna hin mijaran pêşniyarî me bikin em dikarin ser wan mijarên ku we pêşniyar kir jî em ê biaxivin ser wan mijaran jî hin münaqeşeyan bikin li gel hev yani pêşniyarên we şîrovên we axir rexne gotin nirxandin çi gotinekî we hebe kêm jê nemînin bin vîdyoyê de axir li derekê wekî dinê jî bi rêka îmayla jî hûn dikarin elbet ji me re bişînin em ê jî li gorî vê tiştê hewl bidin bimeşin. Wekî din em çi bibêjin? Ez dikanim me belkî wisa bibêjim yani yên ku me temaşe dikin serî da şîrove nirxandin an jî rexnên xwe bikin lê feqet belkî hûn jî dikanin ji bo xwe odeyek ji pirtûkan yani odeyek ji bo pirtûkan an jî pirtûxaneyekî ji xwe re dikanin ava bikin dikanin pirtûkan tov bikin yani hewca nake me hemû pirtûkan bixwîne jî yani armanca meriyan xwandin be lê feqet di nav vê armancê da hinek armancên piçûk jî dibin yê mezin jî dibin ya piçûk bira tovkirin be ya mezin bira tovkirin be pirtûxaneyek ji bo xwe yani odeyek ji bo xwe be lê di nav vê armanca we ya mezin da xwandinê we şîroveyên we nirxandinên we jî hêbin rexneyên we jî hêbin yani hûn jî dikarin ji bo xwe em bêhne odeyekî çêkin ji bo xwandinê bikevin wê odê fikr û ramanê xwe ji xwe xwe re jî bibêjin yani ji xwe xwe re qise bikin yani ev tiştek girîng e tiştek muhîm e însanê ji xwe xwe re qise bike êdî hem di aliyê psikolojîk da jî rehet dibe hem jî di aliyê em bên dunyevî da jî pratikê da jî rehet dibe yani. Xwe em jî van qisedanên xwe êdî bi we re parve dikin wekî min got ya hûn ê bi deng nebihîsin guhdarî bikin. Helbet em li vir wek berhema Virginia Woolf ya odeyek ji bo xwe niha li ku derê livranîne Li vir hema hela biborin me ji bîr kira rastî gere me pirtûk jî dayîne li ser masî me em ji ber ku em ê hewl bidin de her vîdyoyan da podcasta da berhema jî nîşanî we bidin wek danasînekan lê em carna ser nivîskarekî ser berhemekî jî tenê rawestin bisekinin lê wek pêşniyar bira em bêjin pirtûka Virginia Woolf ya odeyek ji bo xwe ji avêstayê çap bûye hûn vê pirtûkê peyda bikin û bixwînin û pişra hûn jî li ser van mesela biçekî serê xwe bêşînin serêşiya xwe bi me re jî parve bikin yani bi Kurd û kurmancî hew qas ez bêjim ez spasiya we dikim ez jî spasiya we dikim rexne şîrove û nirxandinê we em benda we ne bi xatirê we û şikayeba xwe ji bîr nekin bibin aboneyê kanalê û bi derdorê xwe re jî parve bikin li gel silavan. Selam.